Anya laki din! Itikal man na nasabat ka at aimat mo nga ugot ti kamote, mare. Sa ita nasabat ka? Ugot man ang tiimat mo. Ha? Ang mga no agsabat na intun bigat kat ugot man ang tiimat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga an-anusan mi akin nila kay ko ti agsid-sida iti ugot ti kamote. What? Manumot tin alawas akas tuya kanayon ti sidaan mi. Ay, una yan, mare. Agsapol ka ngamin iti panggedam. Awan mat nga rod ti agayab, mare. Rumor ka, mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam. Sika ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wento, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan ti kasabiyag, mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maapit nila kay mo ije bangkag na. Oh, na yan. Kastoy abiyag. Ha? Bigat, aldaw, malam, ugot lata ti kamote ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay, mangsapol tamat iti panggadan, bakit? Tapno saan la kumaamang namnamay iti apit iti bangkag. Lakay. Kasano ngay, no panagaapit kat maranaan tinalaka apresyo tinatang. Ay, awanan na. Alawan, manggedak lakay. Mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyagta. No at datalatan iti balay ngagtugtugaw ngagmalmalam. Magichis-chis mi si ti karuba kas kada no nyapay dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, mare? Makita ka anak kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapay anak ko ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot ti kamote ti imat na si Danda. Anya? Wan, iso ako naimbag ka pa'y tada karne nga imat mo. Awan samot ngamin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay ay soas makikaaruba. Mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamad mare? Sana all? Awan si Dan nakastagad di? Aha! Diyos mio marimar. Ay, sika talaga. Ang mga nuada mabalin mo apang irekomendaran ken kuha na mare. Tapno agtrabaho man. Gantap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasak to asaludsudon ti boss mi iji grocery a pagtrab-trabahwak. No agala da pa iti trabahador mare. Aywan man mare. Si kanton ti mangibagagan kuha na bilang laan. Naimbag ang bigat yung madam. Kastamat kan ka, Ira. Naibaga bigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa. Wan madam. Nasapa ak taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya dayta? Ang mga nagsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarik nga awan trabaho na ita, madam. Amang ano kaya't yung alaan tapno agtrabaho mo diti grocery store yo. Maruntawin na. 35 na, madam. Ala. Ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat numayat, mangrugi matlaangan inton bigat. Mare, rabin papanam ngay. Mapanak di tabalay dadina, mare. Bakit? Apay?
Inak ibaga kan kuana, ano kayat na ti agtrabaho, o may iji pagtrabaho ak inton bigat, tanak kasarita kung ti akin ko iti grocery. Kasta ka di. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, ta para madlang katakwada nga agasawa, day ta. Wud nga rod mare, maalang nga rod labsan ka pa inakon. Wud mare, nakasarita kung ti akin kuko iti grocery a pagtrabahuak. Kat nakunana, ano kayat mo, umay kay jay inton bigat tapno agsarita kayo. Kasta ka di, Mare. Ay na, agyaman ak unay Ala, awan anyaman na ka di mare. Umay kay inton bigat. Kalpasan ti panagsarita yaw, mabalin mo siguro ti mangruging agtrabaho. Wan man nga rod, Mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yu gayam ijay. Minimum amare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man, Mare. Wan mare, isu nga umay kay jay. Sigurado ang magustuhan. O sige, Mare. Umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto, tinagan ko, madam. Anya? Di na natuto kasta ka di? Ni Madam Met, di na toto laeng, madam. Saan natuto? Kunaklakit din. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni bodega. Uwan, madam. Kat anya, mayat ka kading agtrabaho dito'y? Una, madam. Mayatak ngagtrabaho kata kayo. Nasaya at no kasta. Agtrabaho ka nga rod. Tapag saritaan ta inton malam ti maipapan iti sweldo. Agyamanak, madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldaw mo iti nagtrabaho ang bakit? Ay, makabanog ang lakay. Ngaman niya ngay nga rod. Aganos na. Katwa na. Kakaisuna, anaadan ka iti trabaho. Wan nga rod lakay. Ungayan, kasano nga iti sweldo yung matijay? Minimum lakay. Pagsayaatan na laeng, at dabayad ti overtime. Mayatin na ita. Iso nga anusa mo rin jay, barang ijay kang agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagam? Kat makapaasarmot dayjay nga ayra. Ne, iso tinang isarakan ka iti trabaho nga kaasarmaw. Una, takunamlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo't. Anya, Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. katanya nga ron nga. Iso tinabayagan ni jay. Di ka latabaybayan. Anya lakit din. Aywan gayam, awan kami inton bigat. Ada atindaran mi akasar ti kaanakak. Kasta ka di madam. Katwa na. Kas iti sigod, sikat ti makaamo iti counter, Wan madam, awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan madam, siyak ti makam mo. O sige, agyaman na, Ayra. Mapagtalkan kan mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, madam. Ay, awan at talaga dayjay nga ayra. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti puruana. Anya? Taapay. Gapula ang tanako na ni madam nga iso ti makaamo iti counter inton bigat. Tawan da. Kunam mo ilan no ison akalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Ay, unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim, bakit? Di ka latabaybayan. Oho, anya baybayan? Ha? Ti kuna na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na.
Payman, tasyak man ti mangidanon to. Anya, Addan to aldaw na dayjay nga ayra ko naktumot. Feeling malakas. Ha! Anya laki din. Anya? Abay, ano ko namday ta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isula ang ti malakas iti akin kuko iti pagtrab-trabakwan mi. What? Nagngato ti purwana ako nak. Ay na, si kagadiman. Ni Ira, manumad ta natawan ngagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan nga ibagbagamot. Saan dala nga amo ti ugali ni Ayra iso akas jay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ne, kasla saan mumot ako mari dayja a babae? Kasla saan mumot nga amo ti ugali na? Anya? Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit ijay counter no kas jay nga awan da madam. Ha? Hindi pa ilang nga amok ti ugali na Ayra. Iso asaan man a feeling malakas iti akin kukwa, no saan na akayat nga idanon ko ti katatao na? Ah, anya laki din. Nakunam itay nga day bagam, Ayra. Anya day jay? Kwa, agpakadak ko madam. Ha? Awanak inton bigat. Adda nga min napatag nga asikaswan mi iti asawak. Sa nabalit inton bigat laang mat. Okay. Awan parikot iti dayta. Sikalaang mat ti awan inton bigat. Agyaman ak, madam. Alangarod, agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kunti mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang dayja a babae. Ngem nalibag mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pa'y, agtatakaw dayja a babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputa na bayagan dayta nga ugali na. Iso ajak pa tiyan, asaan nga agkup-kupit dayjay no kasta nga italak yu kankwana ti kaha. Ha? Iso asaan kayo kung mga agtalak unay kankwana, madam. Narigatin ko naktumag. Ay, Ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayam, kupitan na lang. Nagadungaminin, titinaktakawan dayja a babae. Iso nga ibagbagak laang tipod no, madam. okay. Anyalagan nga iti kunan ni Ira iti dayta nga imbagam. Punay kamutan di na. Anya ko ma, tinapatag akit na ibagak tipod no iti akin kukway ti grocery. Abay, adda pamanagnak mo ngagtatakaw ni Ira. Awan mo't kiti basta. Ay po, kaslasan ka ngagpampanunot mo di na. Iso tinang isarkan ka iti trabaho. Ngamita, kasta tira aramidam itiliklikodan na. Marurudak nga road. Kasla nga min iso ti kalaingan iti trabaho may. Gapo nga taata iso ti taltal kan damadam no kas jeng awanda. Ha? Agbibisin launay. Makamukan no niya ti may baganakan ka. Binagaan kan, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sape nagyaman kan kuana iti panang isarek na kan ka iti trabaho. Ngamita, isumutan ti perperjam. Anya lakit din. nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan, madam. Adama ti kayat ko nga ibagakan ka? Anyaray ta, madam. Idi nga minawan ka. Ada na ibagakan yak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyat kaya ti asawan.
Nakuna na ngamin, nga amuda ka kano ijayan yung agtatakaw. Ken maysa, nakuna na asaan na kano apatyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italat ko kan katika ha. Anya? Imbaga na dayta, madam? Wan. Isuti imbaganay di awan ka. Jak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Poo na yun, Adina. Anya nga taaya ti basol ko kan kuana. Awan mati amok. Ha? Ala. Adalata kada kayo, madam, amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, gapot awan mo ti amok adakas nga aramid ko ayan mi. Sipod pay. Nyalakit din. Ay, makapangariat at talaga day di babae, tatang. Kaslasan ka na irwam iti ugali ni Dina. No dapal na iti may sa tao, dadaulin na. Aramidin na ba tapno madadaul tinagan ti tao. Ay, isulang nga rodan din sa ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanya. Ay, yan niya laki din. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakawak. Sipod pa'y awan record ko dito barangay apa nagtaka, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao no sumrek iti trabaho yaw. Tako na ba, asaan na simrek kita? Ay natatang, saan kun nga urayan asumrek pa'y? Inak man kiti iji balay da, kayat ko akasarita. Amo mare, awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko namday tamare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amom? Tani, agburburok ti darakkan ka. Anya? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Danapan mo yung bagbaga kini madam nga agtatakawak. Kuwa mare. Awanan ka mo't itibay na niya. Kuwa mare. Mare tarupam. Sika lang nga rodan ti inserak ko iti trabaho? Ngam ita, siyak man tan tita daolam iti nabayag at trabaho, salbag ka. Mare. Kuwa. Ay, nasayatan takan lakay. Anda ko, ngam saan ka akanunungan. Oh, ala Ira, ikam iti pagnakman na, barang agnakam. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pay ngam saan na ka nga isakit. Gaputa saan at talagaan asaya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak? Anya lakit din. Uray saan ka na sumrak no bigat, ta ang mga no burakak tirupam, jay sangwanan ni madam. Nagko na ngamin ka, amaban mo dadailan ni Ira. Mare. Ura sino, agad makaungat itigas nga aramid mo. Ha? Sika lang arudan ti tinulungan da, tapno maadaan kay ti trabaho. Ngam kasta pa lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare? Saanan at talaga? Ay, rumbang laang. Kita ang manday ta, kat uray nila kay mo, kat saan na ka ngay sakit. Gabutaan mo na, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danum amain ng lando. Si kamot Sandra, baong kabaw. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Kung si baong kabaw, no? Anya? Mabaling masikan, di ba ba nagsakdo? Di ba unak pala, nagsakit nga itul-tul ka. Nasakit ti tal mo, wala? Day tati sakit mo. Ah. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka.
Salbag kakit day. Ngunay mo dati. Nasakit mga na talaga tital-tal ko bakit? Anya lakit din, di kas tapa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka. Di mo la iba ka agagangay asadot mo lang. Ya. Inton ko, pumayso lang arod sumakit day tatul-tal mau takitaan. Nagado ka nga. Abay ngayon, Mare. Sikamot hindi umay nagsakdo, hindi naman nyo. Ha? Ayuwan, Mari. Abay nila kay mo ngamin ngay. Gusto ko maati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mari. Makapapungtot ken sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon ken kwa na. Ha? At ay balay. Nagmayat ti pa nagululdag na. Kabayatan ti pa nagbuybuyan na ititibe. Anya? Ay, una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tultul na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak ken kwa na. Ang mga nasakit mo ta talaga, Mare. Ay sus, patsyol day dyan. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kasjay nilang daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanman iti sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan da no mapagluto. Dahito'y pa'y lasinakdok ti usaral. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manan, ayan na. Anya man iti baso ko. Masala mo lang kasi di pa nagkikita yung kanya nyo. Saan akas ta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agas naman, kasla isupay kit din ti lalaki ka na kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Yung laki, nasakit mga tital-tal ko. Apay, kung naman. Ti ko nang kitday, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basita, iti asawam. Ultimo mo't panagsak daw, kat isu pa yung tagsak daw. Anya lakit day. Inanang mat. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam. Idi pay laeng insubli dahan. Anya laki din. Anya ka man lang do? Tunggal at ang mga awis kan kapakitang danan, agkid-kid ka. Sana mga kagkagkag. Lawan tiririg na. Kadaririg na naman, niya laki din na yan. Anya? Nasakit nga mo tital-tal ko bakit? Ay, jak mo no pudno, dahil tangay bagbaga mo no saan? Saan bagkit di? Anya? Awan lakit, nasakit titultal. No agsakit tula ang agpaisunay tatultal mo, jak lamon. Nita, kasi lairo-ruman na ito. Unay mo natin. Saan ka kayo roman? Nang kaslakastan na? Anya lakit din? Ay na, Sandra, balasan ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan-anusam lata. Nanang, Kanayon kumot abagaan. Kan palagi pa, noong umay iti balay. Nung awan lata mo. awan lata nana. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan di anak ko. Ay, Diyak amo no anya nga tayat inasken nga aramida. Tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kenkwana. Isinamaw, baron iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wen, isinamaw. No iso ti wagas tapno agbalbaleng. Abay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya kasi mang pagkaan. Ako, apay akas tati lang nga manakaigda dito sofa. Baka pangasim man. Ipanlaki dyan ospital. Nayan na yung pangasain. Saan ako nakundi sakit. Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga tital-tal ko. Bakit? Ay, marikata nagpahinga umangay. Nagpunot tital ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlaan, hindi ka na yun na pambar mo. Hindi ka hindi mo sanda. Apekas tamo ito, di magbakan. Mas lasanak mo ito nga, isakit nga asawa. Ay, pangasim gumamit din. Madya talaga tirik na. O, anya italang daw. Na ospital ka, gapula ang iti kinapambar, kinasadot,
kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo ngayon rason ana sakit titel mo. Anya ngay, pimahiso lang araw. Anya? Mayat, tiagmal-mal man na kaida. Mangmangan latan kun agsidsida iti taba. Saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oo, jak labat yun dayta. Mamati ak tulaan, magtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamit din na bakit? Magbalbaliw ako kung lang arungan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Ayunay dayta nga aramid mo si Kalando. Apay ayaw mo ng nanang. Big-bigat sa nga sodyo. Masapul gayam ama pariknaan kasakbay kang agtrabaho. Napalit na. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapu iti sakit ti tel mo, aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldan ngagmalmalam. Ayun niya lagi din ayaw mo. Nanang. Gusto ko mamit din na. Makikita yung lang arungan ngayon naldawa ka mapapanayebang. So, okay pala sa Ano ba? Napabutngan ka matay, gapu iti high blood, iso akong di trabaho ka matay, salbag. No, hindi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat ko ba? Nanang. Mabutan ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dyan. Salbag kiniti kastol. Oh, apay na kung ungat ka nagawid lang daw. Kasanumang aming aming mulaga na masabak ko. Nagalas di pagbakala. Ha? Nasabak ko ni Nanang, una madigay. Nasabak ko ni Angkay, kastoy kasjay. Kaskada sa nagtrabaho ta, nababunga na matay. Kung wala na, una ba? Iso di pagbakala. Ang laki, ingay. Nay, apay ang makaungat ka kapod mo man. Oh. Si kapay lang kaya daganas na nga gungan. Ti ko nam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya, may sabi to. Kapod no mga men. No saan ka ba yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan tanggap mo nga trabaho. Salbag ka kiday. Nga, Sa itakas tat ibagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kiday, nay. ay sana makahit saran. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siyak Ah. mat ti makaungat, nakita nga. Dahil ka ti maganap mo, hindi kinasalot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Okay, thank you para yung kakabsat. May isang video. Ken iko Kaya shoutout ka na kayo aming listener tayo dito. Yan niya lagi din kakabsat. Thank you. Anya laki din! Ang mga no adapay amo, mabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni badammat. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Mala, balasang no balasang. Kasta kumakat. Kat, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay kumatitao masapulyo, madam. Uray, talo, wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adaking kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyak into no may alawas. Ha? Kasa ka di, madam? Wen, iso ang masapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabiru kam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasak ija balay da Marilucia into malam. Parang kayat na. Ay, wad gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag nga agtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklang, no kay kayat da. Ay na, agyaman na kunay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam.
Anya laki din, Mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, Mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka de, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin yan. Iso na lang ata. Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat, iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun, Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit di mo't. Sa anak mo't anarte, ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano, mangrugi ka nga rutin yung bigat. Ay, katuin amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Pagabigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wun, madam. Naimbag nga raw tayo nawis na. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alagarod, barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo, anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag-cash advance numasapul yo. Ay na, thank you, madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa inarabyan ka, kumare. Ay, win, kumare. Nagkapuwak ije poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ijay ka nga ang trabaho? Ay, win, mare. Naimbag nga rin tayo na yabanak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga no agkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, win, mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may nga agasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di, mare. Ay, Inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Ken, mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, mare. Ay, nagsayaaten ngay. Ay, wun, mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas ngawan trabaho mi, mare. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia, anak ko na nagapo kanu dyan ni Madam Basyang, kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapul pa Mare. Naku na nga uray dua pa kanu. Apag iso, dua kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mare. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na, kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kayo nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kung naktuman? Nagsingpat a boss. Libre pa ti merienda kan makan. Kalamin na. Sana nga imot. Kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, Mare. Inton bigat. Umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigiddan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang.
Kahit mo sawen, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan da matambasyang bakit. Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan takan kwa na amapan ijay. May wala. Ay, gaya. Manungay titangdan, ti may sal daw bakit. Fix a 700 kano ti may sal daw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayat ngayon kasta. Wan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay, kato na. Barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia, iti may sangal daw. Naimbaglagan, tada kayo akadwadalo siya kan baklag ag trabaho dito'y poultry farm ko. Ah, ay, when madam. Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan. Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsim pa niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla amang isuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinen a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga minakasta ti kastam amang igamit ti manok, siga bakla? Ha? Anya? Nagtabig kamot tayo. Nay, apay nga, pagka mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo, mga nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho idil ti poultry farm di Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among ka de, iti nagtrabaho kiti may sa naglawa farm ide. Siya, ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isurok ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo tayo. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka ba amuti? Husto pa nagigamit ti piyak. Tabag! Ukis ti kamatis. Si kalangarudan ti nangisarek kadakwada dito yung trabaho. Ngam si kapayon ti baganda iti tabad. Naglastog nga rin ti pa nagsasaw na dayang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito. Ngam kasdayan ti panagsasao na. Kada agsao katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Winman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailaang to may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na, mare. Bareng mareing tirik nana. Ay, niya lagi din na iti pada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Kung gayon pare, naimbag man ta nakaster kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagiti kaduang agtrabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasan man nga amo na gitar aramidan da. Nagtatabad da ka naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabay da talaga. Si kakadimot pare.
Amang ano nalipatam, aga pumot lang iti kastang style mo, tinakaik katami ti sigo na trabaho. Ah, No makitang tangdan ka pare, ammom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro iday, tinasaya tawagas. Zana kasta baga ampay at tabud di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasao. Amang ano saan nga agbayag kat may kat kayo marin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparti ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida, gaputa saan nakatabay. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Isong amok lagi iti basic pa nagparti iti manok. Ha? Saan nakatabay da kas ka iti sigot at trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa lang aga po nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumat lang. Anya? Pasensya ka na, gam naklaatak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga min akas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Yan may isa, gusto mo tararamida ka pa nagparti iti manok. Anya? Makikita na lang arudan na gusto tararamida. Salud-sudo na pa ilang. No sto, no saan. May sama na tabag na bakbakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti boss tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na itabakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ahos tuak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw itay. No problem, madam. Uray ti junton adan. Ay, kaya, madam. Agpakada kumasa na kasumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apag iso, dayta kumatibagakan ka. Uray saan kan nga agpakada. Tatalaga dayto yan ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Diyak kaya ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Ngam aging gaita kat makitang tangdan kalata. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, ura siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siya ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin-inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, katkasla nalalaing ka, ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos ang makitang tangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat dinagado, kan tinalabas a kinaagin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga yung pangalan
mato ni Madam ti sweldo. Iso, mati pa nakaikat ita dumakakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnakmanda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Ano ti pagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kuwakot, ti ko na. Ngimato ti sweldo. Ngam sayang, tanaikat kayo matan. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya? Ha? Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso anaikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka aglablabos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit makaraman iti ko ah. Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakit nang ka kuman? San ka kuman nga agan-ano sa makitang tangdan, itinaldaw, uray pig sa titudo kin init? Pwe! Anya? Ha! Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Da magkonekkat kayo man ni Jay Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Siga pare, saan mo man akarkarwan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabahom gaputakas ta ka ngamin. Anya? Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspaswildokin ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga istal mo, pare. Awan ti bumayagan niya at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumutin na ita pinaling kay Marilu siya. Ha? Ay, wun, Mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay, kat sana all ang haron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, wan nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kide. uwan Mari, naibagak daytan kan kwa na. Nasayata, no dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw, anya lakit ding. Anya laki, daing. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau? Kun kastamot tayo iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wen, agluto akto kalpasan ti panaglabak. Agluto ka ba igit di Sakan to aglaba kalpasan ti panagluto. At dapay ngamin ti papanak inton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang tagluto. Ape asyak ti iba umukit ka ba ilamot nga ramidin dayta. Kas makita mo't, ado pa'y timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mo't Amumot asyak tinasapa ang nagreing itay. Taintulod ko pa'y ti anak ta ije pagadalan.
Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot? Bakit trabaho ti babae tagluto? Anya nga rod ti kayat mo? Mabamban nugak ditoy, ket si ka agil ilad ka lang dita. Awan mo nga ron ti pagtrabawak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una agpay ti aglaba, tamangan numasapa man ang titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. At yan ti order mo aputo, Mari Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mari. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari. Saan mo't ten amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo ngay. Ada nabirukan na pagtrabahuan na. Napan iti ayan ti gayem na, Mari. Imbes at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da di a tao. Kabailam mo't, aramidam kunana akanyak. Na yun, Mari. Uray ka ba alam, tulungan na kalata humamat Nairwamon, Mare. Manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga Mari. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta ka matindi ta, Jake, anak ko? Amangan mo't nga mabambanog ka unay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo. Kasanumot nga min, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, ti matmatgadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos, awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo into no may alawas. No kasta, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagbanding kayo mo't kadagiti kakabsat mo. No apay nga may nga ada ka dita O sige, Nanang. Agbiyahe ak nga road dadagaw, intun bigat. Agim impake ka mat, Jake. Imawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay ti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid kami ni Manang. Apay mat adi mo imbagbaga kanya. Manong nga aldaw mo ngay inyay. Ijak pa'y sigurado. Depende Agteksak to ka. Ayun gayam. Ikanak man iti pagplitik. Awan apulos ti kwartam dita anya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagplitik tapno makapagrubwata kon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga numabayaganak ijay. Gat amumot nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kiti natangkan prutas, Shirley anak kao. Agyaman naklaunay tatang. Dakkel at tulong day takada kami. Day, ti asawam kay. Napan ka din nagtrabaho? Ay natatang. Dayjay pay laeng matikunayo. Sadot dayjay. Manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay kat ayan na nga rudan. Diyak mat makita. Nagawid ijay lugar da. Tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay kitapayasan kayo asimurot iti apukaw. Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diyamat lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apaka-stressak no addamanin timangag ko. Ngam intugot na kayo kumamit Tapno maam-am muna kayo ba at dagiti pamilya na Kasano nga road tatang. Kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mari Shirley.
Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day taajek, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita, nagawid manen iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, mare. Makapauma nga rod, mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan mo't ti kuna na nga agunay. Siya mo't amin nun. No siyakla ang ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, mare. Wan nga rod, mare. Makapauma nga rod. Uray deta tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti may tulong na, mare. Ay, awan, mare. No adda dito'y balay, agil-ilad laeng. Kas itisigod boy-boyaan naklaeng agungunay. Manu atawene nakasta, mare. Maumuma akmeten. Iso lang nga iso, ti reklamo. Awan ka dita aramiden nyo itatatang. Awanan anak ko. Naiwayway kumitain tinuang kao. No, okay lang ang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa'y lang ang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdiya la ka na yun ti aramidam. Kas kala di mabambandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbisin kami iti anak ko. Ay, sa bagay matkit di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong daya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag ti parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang day jay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa dino nga lang tinagkapwam. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan man ti bibiyang mo maibus. Awan nga ro ti pagtrabaho bakit? Kasano kumaamaaddaan ka iti trabaho? Kat kasta mater aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimbagking ka, bakit? Tada ti pagtrabahwam. Siya ngay mo. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabahwak ta ibirbirok ko. No sa anak nga agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bisain. Pangasim man, di na areng-rengen. Napampanlo ka nagbiyahe na. Kasta nga raud, agil-ilad ka lang dita. Awan mo't ikunam nga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makauma mo't ti kastoy. Siyakla akanayo ng tiyagong kunay dito'y balay. Ha? Una yan. Nya kalaki din. Kita man nakaturog pa lang data. Inayadang mo't Anyat orasan, Jake. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidang. Na, sa paam ti agreeng. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga. Nauma akon iti kastang aramidang. Saan aga po ta agul ulimag da tao kat kastam metal. Diya ka muking ka. Nagatulakit di mga ibaga-baga. Anyalaki di mo ta. Saan aga po ta makitkitam akabalak nga aramiden ti amin kat di ka metan tumulong. Siyak lang aruden ti kaasi nga ag side-sideline tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam nga gluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanyak. Di mo pa'y maaramid mag. Nagapa kayon samot manan ka ni Jake, mare. Uwan, mare.
Bigbigatan manin nga agong ungutak. Ay, naapo aya. Nagdin na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngam ni, siyak lang magayam ti agsak-sakripisyo para iti pamilya mi. Wen tamo na akabailam mare. Nagagat kalaunay ngamin. Dayta nga rod, mare. Aramidat ti amin para iti pamilyak. Ngam saan mat amabalin, asyak la akanayo noon, mare. Ipudno mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Dayta ti saan ama panunot nila kay kumare. Idi na minsan nagawid ije balay. Bagi na laang ti insangpet na. Awan met ti kuna na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Tanalaklaka ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa ngayon tugot, mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, mare. Ipadas mo man ti saan nga agtrabaho, mare. Kitaam na niya ti aramiden na no awanan ti kanan niyo. Apa yan, Shirley? Awan ti plano magluto. Agtugtugaw ka lang diran. Awan mailuto. Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudon day tangay, bakit? Ay, diya mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matan. Manu atawanen asyak tagsakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudaon. Pag inanaanak man ma. Ay, una yan, tagas tayo mabaspasama ka. Day, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno agtrabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awang matrabaho na? Tapno mapilitan nga agsapul Narigat mo't ano siya akanayon. No saan kay nga agtrabaho adwa, awan agbisain ti pamilya yaw. Ay adamot din akin ni Jake tatang no ipalubos na mapasamak dayt na. Anya lakit din. Nabanuga mo't tatang. Kasapulak mo't ina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makitkita na nga agan ano sak. Awan mo't tanti ko na nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod nga minday ta kumarim. Apay ni Kumari Shirley. Eh di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyak ka mo. Nanya tikinan na. Saan matakas diyak sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas la robot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamat ati aramidam. Tulungam ni bakit mo. Tano iso akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyat kahit masawin? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si kati lalaki. Si kakumati mangidaulo iti pamilyayo. No kasta. Nag-istorya gayam kin kadayta, Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ti ulong. Kunak man no trabaho tinapan mo biniro. Istorya gayam kin kumarim ti mapaspasamak dito balay. Wan taisuda ang matken ni tatang ti pangibagbaga ak iti sakit tinakam ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po ta nagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakam mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, Nanang. Nakaawag ka ma, Jake, anak ko.
Agawid aksan dita nanang. Apay, ada ka di tinapasamak dita. Makapaumamot nga minan ditoy. Kat sika ano kaya't mo ti agawid. Ada mo ti balay apagawidam ditoy. Wan nanang. Okay ka lang? Kumusta ang ti kasasaad mo dita? Ibagak to kada kayo nung makahawid ak nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay, katwan na. Talagang agawid ak. Una, asino ti butbut nga. Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na dayjay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti ramidan na. Imawag kininanang na idirabi. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit dinakasta. Kaslawan na pasama? Sana bali mare, sa anak ama buteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya. Ha? Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare. Makatawad ang tinapalabas sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsuble, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti day at tao, tatang. Ne, saan mabalin ti kasta anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay, natatang, idi pa'y nga isyo da ita. Manun ti tawon ti anak mi. Manumeten atawon ti napalabas. Apay, saan nga taaya binagpagaan da kiti dadakkel na? Konsintidur ti inana day je, tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta anak ko. Narigat met laeng no adda nga agpayso di tabalay. Ngem di na met ammo ti tumulong, tatang. Ad-adda ang maistresak no kasta na bambanugak. Ket makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako namang namnama, mare? Awan, ti plano na nga agbalbalew, tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti daw-dawat kan kwa na? Ti kanyak laeng katulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris da dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan, tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay? Agsubli akong bakit? Kailiw kayo ni ti anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas gan groceries. Abas tutay iti makabulan. Dahito may swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh, No para kanya katdakkel agatad day ta. inurnong ko bakit? Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabannog ang makilablaba? Ha? Anya nga rodan ti plano? Agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidegak laeng kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. At dait ayan ni Lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabit lang nga bakit? Tamang ipapudot ak iti kape. Ada insangput ko tinapay. Iso ti ikapita, mabit lang nga. Ay, alaman nga rod. Agyaman naklaunay. Anyati ko naman ako. Nagawid ni Jake ti tabalaya. Uwan, tatang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublian. Mas daawak nga rod, tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo tagluto.
Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay, nasaya at ano kasta balasan ko. Agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.